Hijing tabiru khoi puno pui mes TV na taram okchabaga loyana Rajesh Kumar na kurumjari ngasigi maroi pauda Samag kun nipalak suba lamyan ba irabat nixing thoram mapok kumon thoram pangthok nakre Koki sing na phajin khibadagi thiba khangdana lairiba angang ani kanba ngamnana ba Center amadi Manipur legakna akan bathakta angam bathakta hotnari haina Chief Minister N Biren na phondokre Vandhan Vikas Kendra Training Program for Tunu pangthokre Loinana Air Chief Marshal Amarpreet Singh na ngasidagi Indian Air Force ki anauba chief oina thabak puwa hokre Mapungo pau lobirasi Ngasi United Committee Manipur Museum na sinduna chamaga kunipalak suba lamyan bahijam irabot ningsing tawanga mari lenyana athobu taran pan gi khubam oiriba ke kru pat ngamasa thadaba gi thoram ama pangthokre ngamasa thadaba adu Manipur gi Fishery Department ka kusamnaraga pangthokibani punna ngamasa lising mangaga chama thadaki Thoram aduga mai lenana United Committee Manipur UCM gi President YK Dhirena pongdorpada handak army gi recruitment yaunanaba angang ahum thawaldagi chatpada amanda thadoklaga anina phajin hauba amadi kuki narco terrorist singna hostage oina thamjallaga NIA gi custody da laiba kuki gi mioi amaga onagadabani amadi tongan ba demand kaya ama tawrakpa asi akan mamong da condemn tawi asiuma yamna terrorism oiba wakhalon da changchilakliba amadi thokliba conflict asida India government na yengliba mejeng adu taseng na Manipur miyam da sabak phalaklabra haibagi jingnaba adusu miyam da uhalibra haujik Kuki Singi Lairiba Kulai Paiba terrorist sing asi ayambana India government ka su taunaraga lairibani masigumba groups sing asina micham phajalages oina thamlakba kanda angang sing adugi live the kihalakpa asi yamna laibak thibani amadi kuki militant singna phajin kiba angang anigi punsi kanba natraga kandaba haibasi India gi home minister gi khut laire Indiana Manipur bu karamba treatment chathagadage haibasi handaki angang anigi punsi kanba natraga kandaba haiba asida mayek seglak lagani hainasu phondokhi tu lakpoya bagi oithokodu lai aduna last aina haijening badi hairiba hostage oina pazili bangang singa se thuba matamda thadoknaba Manipur government amsung India government na makoi ga su tongnariba India government ga su tongnariba alolup singdu any means sinar kanda makoi singa se thadokna bohnaga dabni haba wapam sima ai thamjagi Oijabada ngauba asanba mideng yengbang hamdaba phamna miyamdagi hena lui khanba miyamna yaman kibana lamdam asida lamyan ba irabot kumba misak thorokpa ngamdribani haina Protection and Preservation Committee Manipur PPCM gi convener Phairojam Nando Luang na phondokre wapama singasi Protection and Preservation Committee Manipur PPCM gi bijeng makhada lamyan ba irabot ningsing thorum observation committee na sinduna Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy gi auditorium hall da pangthokiba lamyan ba hijam irabot laikhidabagi chamaga kunipal rak suba pok kumon gi thoronga mai lenana phondokibani thorom aduda PPCM gi convener Phairojam Nando Luang Lintoki convener Konthaujam Thoiba ko convener KS Kopen Luang Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy gi Director Pokhrambam Bilas Lintoki ko convener L Syam Kuman amadi YTK na President member oina saruk yaki Nando Luang na makata duna hai lamdam asida lamyan ba irabot kumba misak ama thorakpa ngamdriba asigi maru oibadi oijabada ngauba asan ba mideng yengba ngamdaba mapa mapu masak khangdaba amadi maitai asi manglam chatta karamna hinglami kamaina khundarakhi aikhoigi ipa ipu sing aduna karamba thodang lawrammi khangdaba thika khara tawduna sel khara paire haiduna miyam gi lusingba amadi haiduna miyamna makhoida
भोट पिसिनबगी लमचत अमा लैबा असिना लमदम असिदा इरावत कुंबा लुसिंगवा अमा थोरकपा ngamdribani loinana ngasi asi manipur gi miyamna harau tayamna nungai yaifaba numit amani khanduna miyam gi lusingba lamjan ba irawot ki mapok kumwon gi ikai khumnaba utkadaba adu manipur thokliba isu kaya asina miyam nungsuk nungjan nabara phibam amada leidi maitai aikhoi gi jamjarba mioi ahum koki militant singna phajinduna thamluraba matungda mioi amabuna assam rifles ka lautunana thadrok laga ani buna phajinduna thamliba asi athu matamda tekta kaidana thadrok ranaba security advisor amadi DGP na chingadabani karigumba phajin khiba mioi ani asoi angam thokpa tarabadi khudakta security advisor phi yomduna manipur thadokduna satkhigedabani amadi kuki militant na phajinduna thamliba mioi ani asigi matangda India ge prime minister amadi home minister na kuki militant singi mathakta phajinduna thamliba mioi ani adu mishamni thadokho haibagi yathang amata piraktriba karigino hainsu hanglakli आर्मी की केम्जिंग सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की केम्जिंग की मनाक पक्का पाप लेदनी मोई मफम अमरी मफम दे पूरेगा चटने याबगी खुदोंग जाब हेबते ngam jung amroeba am kari gi namang tojibaw meitei na ani si phar je laga tammalibeno masigi wangi pakum je security advisor na khumna bone gadabani masigi phajil le leingai maruksida adu 1891 da british officer manga khosaw na ba manipur miyam na kari para tambigi haibisi si madugi lesson gi masu security advisor na hoji meitei ani se nakal amarom da thorom aduga mai lena lintoki convener konthojum thoibana phongdorappada irabo na manipur khunai damakta lauramba thodang adubu ngasigi mirol aikhoina ningsingba oina ngasigi thorom asi phangthokpani haiki मचानुपी लौदना अखोगी इना करा खुंबा राज दरबार की मेंबर ओइबो लवा मयाम बिजने इना करा खुंबा अदुम मिसग म ओइकी मतम दुदा असिद सुनतन मतम दुदा मा वोट का मिसग म ओइकीबो अदुम बा अनडेमोक्रेटिक ओइबा अदुम भारत की मखादा लेंगाक सिनलो होंगरपा अदुम थौंदे इदगी बा हौजिक थीब खंगना लैरिबा अंगांग अनि अदु कनबा ngamnanaba center amadi manipur leingakna angamba thakta hotnari lokhatpam thokpa thabak khudingmak lokhatli haina manipur gi chief minister nongthomam birenna phongdokhre wafam sing asi manipur leingakna sinduna thamaiban gi lela sing khonang khongda leiba irawat square da pangthokhiba irawat ningsing thorom 2024 gi thorom da chief minister na athoi mithunglen oina sok yarduna phongdokhibani thorom aduga mai leina chief minister na makha taraduna phongdokhibada angang ahum mangkhiba aduda amadi numit adumaktada tekta kaidana kanba ngamkhre adu ani amadi kuki militant singi makutta leiri angang ani adusu kannanaba DGP fauba kangpopi district ta leiduna mari lenaba singa wari sanari loina state amadi center lengak nasu angamba thakta tekta kaidana kanba ngamnana bhonari makhoi imung manung singasu wari sanari haiki kuki militant singna angang ani aduga sinanaba taliba demand sing adugi matangda pawmi singna hangba wahangi pakum perduna chief minister na hai kuki militant singna angang ani adu thadok nanaba talakliba demand adu chapchaba akaknaba di leite adu makhoi gi phajin khiwa mioi khara mafam hongdok hongjin taunanaba hairakpadi lei haiki thorom aduga mai leina chief minister nongthomam birenna chama kunipan suba irawat ki mapok kumon thoromna lakpada lamdam asigi miyam da yai paujil pikhi amadi irawat na manglamba amasung sagatcharma manipur amadi india adu oinandaba miyam punna hotna minasi haiki ngasigi thorom aduda manipur lenga ki MLA Mr kaya ga loina official kaya saruk yakhi ki militant singdugi khutalairi अखोई सेंटर अमदी स्टेट गवर्नमेंट अयुब नुंथिन नुंदांग पाव फाउनरगा याम कन्ना सोइबा ngamबा यावगना नि दुसु थादरंगनबा अखोई कांटेक्ट तौनरी वारी सानरी लोइनना वारी सानबगा लोइनना सरकार सिगी तौबम थोकपा सरकार अमगी तौबम थोकपा दु मकोई वो टेक कायदना हादो हनबा मदे रेस्क्यू तौनबा बोट सेंटर मदे सेट अनि संगना कन होन मिनरी
ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯃꯥꯡꯂꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯤꯅꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯨꯝꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ CPI-ꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯏꯔꯥꯋꯠ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯗꯣꯛꯇꯔ M. ꯅꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ इरावत सेलिब्रेशन कमिटी मणिपुर मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल खुसमनदुना इवयाम सुमांग लीला संगलेंद पांगथोकप जनता इरावत की चामगा कुनिपाल सुब पोकुमन गमई लेना महांगना हाई चही खरा असिगी मनुंगदा ओइरकलिबा सक्तम असिदा जननेता इरावत की वखलोन नैनरकदी सोल्यूशन पुरकप ngambagi वखल लैगनी हौरक्थिबगी मरम लई अदुना सोल्यूशन पुरकनबगी लंबीसु लैगनी अदुबु यामना लाइबक थीबदी ngasiगी लैरिबा सासन असिना मियामना पामलिबा दरकार ओइबसिंग पीननबा होटनबगी महुत्ता लनाई वखलोंदा खरा हेना चटपगुम तौरी असिंगबा तांजा असिदनी अखोयना जनता हिजम इराबोट की पुंसी अमदी माकी वारी लोइनना माकी मफमदा तौमल खंगबा उत्पगी तंगाई फदबा लई सही खरा असिगी मनुंगदा मणिपुर दत्तनतना इंडिया की तोंगान तोंगानबा स्टेट सिंगदा अमदी मालेमगी मफम सिंगदा लैरिबा डायस्पोरा सिंगना इराबोट की खुंगुल लिरकपा मतम अमनी अमदी थोकलिबा थौदोक मयाम सिंग असि यंगलुरगा मणिपुर की मयाम सिंग असि जननेता इराबोट की पुंसी वारी महाकी वखलोन महाकना कथोकलंबा पुनमक सिंग नहोनना निंगसिंगलकपा तंजा अमा उई इराबोट सेलिब्रेशन कमिटी ना पालल थोरम तौजरबसु मणिपुर मियामगी रेस्पॉन्स ना हेना चावरकले मरम असिना ngasiगी lamdam asida lairiba मियामना इरावत की खोलाव माकी वखलोन अमदी माकी थबक खुटौ अदु नैनबगी तंगाई फदब लई मियोइबगी समाज असि तंगदु लैतांगना लैबा लोल धर्म जाति कुचुगी खेनबा कया लैजरगसु पुन्ना नुक्सी चानन हिमिनबा हाइबसी ngasiगी दरकार अमनी मसिमकनी इरावतना पामजरमबसु महाकी वखलोनबु नैनरुबा कयाना इरावतबु मॉडर्न मणिपुर की आर्किटेक्ट नि हाइना हाइनरिबनी मसी अचुंबमकनी हाइना महाकना मखाताकी ngasiगी थोरम अदुदा इरावत की मितमदा लमदम असिगी फुरुप सिंगना हाइले कतुन इकाय खमनो उतखिबगा लोइना महा थावा इसैसु लांथोखि सोल्यूशन हम पुरोगना बगिला लई अदु लाइबक थिबदी असिगी लिबा शासन सिना मियाम असिगी पांबा खंगना अमसुंग दरकार हो पोषक अदोमदा पीन बहन बगी महुत्ता लनाई वखलोंदा खरे हेन चतुगुम तवी सिगुम तांजा आसिदनी कोइना जननेता जमीरा बोट की पुंसिगी वारी अमसुंग माकी फम तौबिमल खंगबो उत्पगी तंगाई फदब लैरिबसी जननेता इरावत निंगसिंग लोक कक्सिंग नसु लमयान बहिजम इरावत की चामग कुनिपान सुबा मपोक कुंबन थोरम कक्सिंग कैथेल लैबा इरावत फाक्ता पांथोखरे थोरम दुदा फाक्सिद लैरिबा इरावत की मिटमदा मियामना लैसु कत्तुना इकाय खौनबो उतखिबगा लोइना नमुदांग वायमदा मैरा कत्तुना इकाय खौनबो सु उतखि Citizen Association for Rural Development कार्ड वाबगाई न सिंदुना कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा वाबगाई यंगबी पंचायत कमिटी हॉल चामग कुनिपालक सुबा हिजम इरावत डे की थरम पांगथोखरे थरम सिगी मपुंग ओइबदी इरावत की फोटो दा मियाम लैसु कटपना ओइखि यांगदोंग युग डेवलपमेंट एसोसिएशन न सिलांगदुना लमयानबा इरावत की मपोक नोवित कमरी लेना लैकाय असि अंगांग सिंग ओइबा लायकपा अमदी वारेंग इबा चांगदमनबगी थरम अमा इबुदौ तांगज लिलहा पाखंबगी लाइबुंग द पांथोखरे चांगदमनबगी थरम अदुदा लैकाय असिगी माहिरोय मरफु मुकना सरुक याकी तुंगदा हौरकलिबा अंगांग सिंगदा ममा लेबा नुंगसिबगी वखलोन तेननबा अमदी लमयानबा असिना तोरमबा थबक थरम सिंगबु नोलुकपा अमदी इकाय खुमनबा उत्प ओइना थरम असि पांथोकपनी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की उमाथेलदा लैबा हिजम इरावत मेमोरियल पब्लिक स्कूल दसु चामग कुनिपान सुबा इरावत देगी थरम पांथोखरे थरम अदुदा स्कूल असि ओजा अमदी महिरोय सिंगना लैखिद्रबा लुचिंगबा असि मफमदा लैकतुना अवांग थाकता इकाय खुमनबा उतखि
थोरम अदुगी मनुंग चना थोरम अदुदा सरुक याखिवा सुगनु एसीदा बीजेपी की मिरेप ओइखिवा सोशल वर्कर एम विनोद अमदी कक्चिंग खुनौ म्युनिसिपल काउंसिल एक्स काउंसिलर के श्रद्धामणि अनिना हिजम इरावत मेमोरियल पब्लिक स्कूल असिदा ngasi नौना हांगबा हिजम इरावत मेमोरियल फुटबॉल एकेडमी की सानोई सिंह यूनिफॉर्म फुटबॉल याउना स्पोर्ट्स आइटम सिंगसु यंथोखि लमजान हिजम इराबोन मनपुर की दमक लौरंबा थौदांगबु निंगसिंगदुना मपाल लम यावना मनपुर मफम खुदिंगमक्ता पांगथोकनबा गुम वांगजिंगदा लमजान हिजम इराबोट की चामक कुनिपान सुबह मपोक नुमित थोरम पांगथोकरे इराबोट दे ऑब्जर्वेशन कमिटी वांगजिंग तेंथा एसिन सिंदुना वांगजिंग कैथेलदा लैबा खोरिलोल संदोकलोप संगलेंदा पांगथोकिवा थोरम अदुदा केंद्र डेवलपमेंट कमिटी के एडवाइजर सु ओइबा रिटायर्ड एआरसीएस के एस मनिटोन रिटायर्ड सीनियर ग्रेड लेक्चरर थौबाल कॉलेज टी बाबूलाल रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर वाईके कॉलेज एल बोंदास रिटायर्ड सीनियर लेक्चरर एस साउबा वांगजिंग तेंथा केंद्र डेवलपमेंट कमिटी के एडवाइजर एल ब्रजेश्वर अमसुंग एस के सोना अथोय मिथुंग सिंह ओइखि थोरमगी सरुक ओइदा मियाम अमदी महिरोय सिंहना वांगजिंग न्यू मार्केट लैबा लमजानबा हिजम इराबोट की मिटमदा लैचु कटलबतुंगदा हौजिक लैबा लान असिदा थवाइन पोंथा पीखरबा अथौ सिंह फमदसु मिनिट अदि तुमिना लेपतुना इकाय खमनबो उठखि थोरंगा मरि लैनाना इरावत अमसुंग महाकि पुंसी अमसुंग हौजिक इरमदम मणिपुर असिदा थोकलेबा लैबाक की इरांग सिदा करिगुंबा हिजम इराबोटना लैरमलबदी हाइबा हिरम सिंहदा रिटायर्ड सीनियर ग्रेड लेक्चरर थौबाल कॉलेज टी बाबूलाल अमसुंग रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर वाके कॉलेज एंड एल बोंदासना रिसोर्स पर्सन सिंह ओइना वांगांखि वांगजिंग कोदम पोकपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रिलीफ कैंप की होल द सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट सेंटर वांगजिंग अमदी कोदम पोकपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रिलीफ कैंप कमिटी वांगजिंग अनिना पुन सिंधुना मणिपुर मियामगी लुसिंग पुरेल ओरंबा लम्यान हिजम इराबोट की मपोक कुमोन थोरम पांगथोकरे ngasi pangthokkiba thorom aduda department ki official amadi tongan tongan ba lupki lusingba kayana saruk yakhi thoromgi saruk ama oina lamyan ba hijam irabot ki mitam da fort hailei katuna amadi hojik thokleba kanglup ki irang asida thawaina pontha pikraba athoba famda minute ani tuminna leptuna ikai khumnaba utki thorom aduda saruk yakhiba maitai council more ki president mayang lamam thoiba maitaina लमयान हिजम इराबोट ना पामजरम सिंह अदु महाकी तुंग इंदुना पांगथोकपा मथौ तारी ngasi मपानदगी चंगलकपा कुकी नार्को टेररिस्ट मिलिटेंट सिंह अमरी कुकी नार्को रिफ्यूजी सिंह ना येलो प्रोप ओइबा मैतै द लांदारक्तुना मणिपुरी अपुनबगी सक्तम थुगाइना होनरकली अखोई खुदिंगमकना अमत्तो ओइना पुनसिदुना मपानदगी चंगलकलिबा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंह अमदी कुकी रिफ्यूजी सिंह असगी मथक्ता माइथीबा पिरना तकथोकिनबा होनमिनसी हाइखि सामग कुनिपान सुबह लमयान हिजम इरावत मपोक नुमित कमई लेना जयपुर कसार असम मणिपुरी यूथ फ्रंट ऑफ असम MYFA गा लमयान हिजम इरावत निंगसिंग लुप का खुजम नरगा लमयान हिजम इरावत की मिटम अमा ngasi माइकुम हांगदोखरे ngasi की थोरम अदुदा MYFA की प्रेसिडेंट थांगजम ब्रोजन अमदी लमयान हिजम इरावत निंगसिंग लुप की प्रेसिडेंट लैचोंबम बिरबंगोल न थोरम मपु फोक्स की प्रेसिडेंट थोजिंगजम मनिहार चीफ गेस्ट RK Gopal Sana retired chief secretary government of Assam na special guest amadi guest of honor oina amadi Kaisham Vidyapati Seram Hirajit Jaipur Zaur Rahman Mufti Nepram Manindra Veni Mishra Laurembam Joykanta L Nilchandra Singbana Dais the Funky Thoronga by Lena Manipuri Youth Front of Assam ki president थांगजम प्रोजेंट सेंहाना हाइकिबदा असुगुमा हिजम इरावत कमई लेनबा थोरम अमा कसार जयपुर दा लमयान हिजम इरावत निंगसिंगलुप जयपुर अमसुंग मणिपुरी यूथ फ्रंट ऑफ असम अनीना लमजिंगदुना लेबाक मियामगी मतेंग लौरगा हिजम इरावत की मपुंग फाव मितम अमा हांगदोकपा ngamखि मसिदा तोंगान तोंगानबा खुंदगी लाकपिरिबा पुन्ना पुनमपु इकाय खुमनबगा लोइना थागतपा फोंदोकचरी हाइना फोंदोखि लमयान हिजम इराबोट निंगसिंगलुप कसार जयपुर की प्रेसिडेंट लैचोंबम बिरमंगोल सिंहना हाइकिबदा
ngasi lamjan bahijam irabot mapok kumon numit asida maifa amadi lamjan bahijam irabot ningsing lupna pullaga amadi miyamgi matenga loinana numit asida lamjan ba asigi mitam miyamda sinajaba ngamjaba asi dungai jai haina phongdokhi Kanglai Indigenous Martial Arts and Cultural Society ke marks na sinduna lamjan bahijam irabot ki chamaga kunipal raksuba apok kumon ga mari leinana state ki thakta ahan ba oina inter school dance competition ama horo makeup thokro e paki damak haiba hiramda pangthokiba competition adugi final round ngasi konung mamang dalaiba MFSDS ta pangthokre competition adu group ani thokna khaidok pangthokhi Thorum Aduda, Department of Art and Culture ki Joint Director Marina Sri Mairembam ki Marks ki President Ningthozam Ajit Kumar, Department of Art and Culture ki Deputy Director G Dharmadas Sarmana, Chief Guest President amadi Guest of Honor oina sogyaki. Thorum Aduga mai leinana ki Marks ki President Ningthozam Ajit Kumar na pongdorokpada ngasi lamdam asi tangdu leita taba phibam amada lairingai cherak asida jagoi isai taujariba mioi singbu aran balambi da chatpani Haibi Budu Jumde in Kalakliba Nahol Singda Imaleba Nuksibagi Itil Pinanaba Nasigi Patriotic Dance Competition Asi Pangtok Pani Pangtok Liba Competition Asida Toanba School Singdagi Lakpa Competitor Puna Humpuna Audition Law Rumatung Makwagi Maraktagi Competitor Kun Manga Final Round Gidamakta Kangatuna Nasigi Asi Makwagi Aroiba Performance Adu Yenglaga Makok Matang Adu Kangadarubani Haiki Swasthya Hi Seva 2024 amasung Irawat ki mapok numit tharong ki saruk ama oina Thawal Municipal Council na sinduna ngasi Khongjongwar Memorial Site ta sit sengbai campaign ama pangthokre campaign aduda saruk yakiba TMC ki Senior Executive Officer Samuel Marangthem na hai Irawat ningsing numit asida ngasi tha asi taratare tagi chatharakpa Swasthya Hi Seva 2024 gi saruk ama oina landam asi historical site ama oirba Khongjongwar Memorial Complex asida Thawal Urban Local Body gi caretaker chairperson na lusinglaga sit sengbagi campaign asi pangthokpani lamdam asigi yamna maru oiba mafam asida lam koi sing amadi misam miyamna lakpada amot akai plastic na singbasing adu hundokpagi mahutta dustbin da hapchin biu hainasu miyamna appeals toki ngasi campaign adu TMC gi caretaker chairperson khangembam bisorjisu saruk yaki lamnyamba hizam irabot mapok numit ka mai leinana Nambol Kendra gi manung chanba Ulo Gram Panchayat ki ward number 3 amasung 4 gi apunba self help group tarahom doina semba Mangalaibi Village Level Federation asina Koliba Mafam Sing Sit Sengbai Thom asi pangtokri Sit Sengba aduga mai leina BLF asigi secretary Saurakpam Raniblana Phongdor kibada lamnan ba hijam irabo na apun bagi wakhalon lubanan ba pamjaram basing adu ningsing duna amadi maki wakhalon adu ikai khumna utladuna thoram asi pangtokpani haiki Sit Sengba aduda Manipur State Livelihood Mission Nambol Bloki Cluster Coordinator Sai Anjusri Yumnam MSRLM PRI CBO Convergence Project Internal Mentor Nong Thombam Nganthoi Cheno BLF Asigi President L Binasaki Amadi Atai Member Singchu Sarukyaki Hojik Manipur da maru oina maitai singna mayok nariba lan asigi warosin puraknaba khotnaba da lamjan ba irawat na ireipa lamdambu thamoi shengna nungsi jaba lamjan ba asigi wakolon chenba lusing basing thorakpa mathau tare athubada lal asi waroisin puraktuna mahusagi punsida hanjil hananaba lenga na honabi haina Patriotic Writers Forum Manipur gi President Naroibam Khamba Luang na phongdokre wafam asi forum asina sinduna Thabum amat chatharakkiba lamyan ba irawat ki chama kunipan suwa apok numit tharom loisin bagi tharom amada forum gi president Naroibam Khamba Luang na phongdokkibani lamlai kendra gi manung chanba chanada leiba nuksikol fak ta pangthokkiba tharom aduda World Expression Pictures ki President L Ashok Kumar na thoiba mitungdan oina saruk yaki forum gi founder secretary OC Maira assistant secretary
Laimujam Pratap Singh, Like Minded Group LMG Manipur की Finance Secretary Kunje Sor, Mangsa Tawam Odi Atei Saknair Mui Kaya Susur Yaki, Forum की Founder Secretary O Simairana, Forum की Nungi Oiba, Warol Tamnadana, Pongdo Kibada, Lamjan Ba Irabat, Maithong Yamba Ekogi Lusingba Amani, Lusingba Asina, Manipuri Sahitya Drama, Sefong Sana Konaba, Manaba Kunai, Semnanaba Amadi Manipuri, Nationalism Gi, Yo Sagat Pada, Achoba Todang Lormi, Mahana Kunai Asidamak Lobi Ramba, Todang Kaya Asibo, Nasi Equina Nixing Libasina, Nasi Mirol Amadi, Tungi Mirol, the Lamyan Ba Irabat Ki, Apunba, Manipur Amagi, Saktam Sagat Pada, Chown Mateng, Panglagani High Kick, Nasi Tom Adogi, Manungsana, Noxicol Park, the Kiliba, Lamyan Ba Irabat Ki, Mitamda. Haikat laikat tamduna ikai khumnabo utki bagal loinana lamdam sigi saisak papi Rajendro amadi mahaki kanguna lamjan ba busai tha jaba amadi leibak ningba isai singju khudol tamki ngasigi thorum aduda forum gi maru eba member sing amadi atai maikai adongi ima ibel kyasu lamjan bagi mitamda haikat laikat tamduna saruk yaki Samaga Nipalak Suba, Lamnan Bahizam Irawat Kimpok Kumon Toronga Mailena, Nopok Ningtau Youth Association Top Chingchana, Asangba Lamdam Ama Ohelasi Haibagi, Pandamda Paksana Uchara Tabaki Tabak Chatakre, Hari Nasi Uchara Tabaki Torom Aduda, Kennedy Sanabam, President Nopok Ningtau Youth Association, Kongbam Inausa Devi X Tulihal Jila Parisat Amadi, Senzam Devan. Chairperson Top Singtha GP Singsu Saruk Yaki Athauba Lamjan Ba Hijam Irabot Kumba Mathona Laibalu Singba Lairam Labadi Ngasi Lamdam Asida Chahi Ama Makai Hena Mai Chak Leba Asi Chaklam Loi Haina RPI Athawa Lagi National Secretary Mahesur Thongau Jomna Phungdokre Wafam Singasi Chamak Kunipalak Suba Lamjan Ba Hijam Irabot Ki What Anniversary Ka Marilena Irabot Memorial Charitable Trust Amadi Lamjan Ba Irabot Khongul Tung In Balukka Punna Khusam Naraga Nongthongbam Lairak Community Hall the Pantok Thorum Amada Phondo Kibani Loinana Laikhidraba Lamyan Bahijam Irawat Ki Mitam da Miyamna Laisu Katuna Ikai Kumnaki Amadi Irawat Memorial Tribal Trust Asigi Chairman Khoisnam Chingkhai Nganba Japan Yauna Tongan Tonganba Masak Nairaba Miri Kaya Suthorum Asigi Mithunglen Sing Oiki Maheswar Thongawdan Makhatarduna Nasigi Lamdam Asigi da Lamyan Ba Asina Pamjaramba Thona Laiba Nahakaya Ama Ima Laiba Kandaba Yade Haibagi Wakalon the Tolokli Adu Lamyan Ba Hijam Irabot Asina Miyam Gidamak Kanduna Imung Manung Yauna MLA Pawa Hadok Duna Ima Laiba Kidamak Mirot Oiduna Sacrifice Tokiba Mathona Adubu Low Bangamba Lusingba Amata Lamdam Asida Tolokti Haibo Pamsing Pondoki Kuki Kulai Paiba Singna Fazinduna Tamliba Maitei Naha Anibu Central Force Singna Nasi Pawa Putopung Amdriba Asina Manipur Miam the Indiana Hantaba Thaki political game Sanari Haiba Adu Mayak Chenghale Manipur the Miyangi Oiba Achoba Iho Ama Lakpa Pam Drabadi Manipur gi Security Advisor DGP Assam Rifles Central Force Sing Amadi Union Home Minister Amit Sahana Thamoi Sengna Thabak Tawduna Mangkiba Mui Ani Asi Kudakta Puthokadabani Haina Amuko gi President PS Nando Luangna Pondokre Wapamachi Amuko Taiwan United Club Taiwan gi Maya Paibi Amadi Miyam na Saruk Yaduna Taiwan Cherau Singda Leiba Athawa Singi Kuwamda Pangthokhiba Lamyan Ba Irawat ki Mapok Numit Tharamda Phongdokhibani Nandona Makhatarduna Sahi Nauriba Mahiroi Ahumna Army Recruitment Yawba Chatkibada Naha Ahumgi Manungda Ama Thadok Ani Buna Pajinduna Tamlaga terrorist ki Mawongda Makoi mi Thadok Nanaba demand Torokpa Asi Angakpa Pawi Loyana Central Force Singna Mioi Ama Kallaga Ani Amana Laihoba Haibasi Hantaba Thaki political game Amani Masida Kangpokpi District ki SP Air Security Advisor Ama DGP na Matau Niktina Tawduna Naha Ani Asi Kananaba Hotnagadabani Haina Taksilakli
जननेता हिजम इरावत की चामा कुनी पालक सुबा अपोक कुवन ग मई लेना अपुनबा इरावत रोड कनबा लुफ नसिंदुना इरावत दे थरम ngasi इरावत रोड इमा कैथेलदा पांथोखरे थरम अदुदा AIKL की इवेंट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर थांगजम प्रेमानंदना फोंदोखिबदा अखोइना इरावत दे थरम असि कोविड अमदी लैफाक की इरांग असिन मरम ओइरगा पांथोकलुद्रे अदुबु हंदक लिसिंग नि कुमरीदगी हौरगा लेप लैतना सही खुदिंगी पांथोकलगनी लोइना अखोइना पांथोकलिबा इरावत देगी थरम असि इरावत हाइना दिसिंग चापन मरफुदा इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल बोर्ड ना मिंथोनबा बीटी रोड तगी हाइजिलगा रूप महल तेंग फावबगी लंबी असि प्रजा मियामना मसक खंगननबा अवेयरनेस अमा यावना थरम असि पांथोकपनी हाइखि थरम अदुदा कंगला फोर्ट प्रोडक्शन की प्रोप्राइटर वीरेंद्र अखोम MPP की यूथ लीडर आरामबम करमजीत CPI की लुसिंगबा कमरेड L सोचिन कुमार मैते MU इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर चिंगलेन मैस्नाम टू स्ट्रोक क्लब मणिपुर की एडवाइजर TH टारजान JDU की मणिपुर स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद सलाउद्दीन LJP मणिपुर स्टेट सेक्रेटरी रोमन मैते अमदी आजटेक्स की मरु ओइबा मियोय कयासु सरुक याखी अमरी इरावत की मितमदा हाई लेकतुना इकाय खुनबो उठखि लमजान ब हिजम इरावत की चामक कुनिपाल सुवांपोक नमित के मई लेना ngasi लिलोंग यूनाइटेड क्लब्स ना सिंदुना लिलोंग फम सिनबा थुंगना लमतु सेंख्रे लमतु सेंबा अदुदा सरुक याखिबा LUC की कन्वेनर सजाद भुयामयम ना हाई लमजान ब जनता हिजम इरावत ना पामजर मलु नानबा सिंग अमदी तम अनिमक नुसी चानन लेमिनबा हाइबा वखलोन अदुदा पांथोकसबनी मियाम की खुलाव पुरगा चलंबा लुसिंगबा असिगुंबा अमा ngasiगी मिरोल असिदा लैरिब्रा हाइबसी अचौबो वहंग अमा ओइरी महाकुंभ लुसिंगबा कया थोरकलबा कांदा मणिपुर की अपुनबा सक्तम लेमिनरिबा फुरुप सिंह नुंसिनना हिंगमिनबा डिवीजन खाइदबा लेंगा अमा लेहनबगी तंगाई फदबा लेरे लंदम असिगी अमत ngairba hero lamjan ba hijam irabot की मपोक नुमित असिना लाकपदा लंदम असिगी हौजिक थोकलिबा चाही अमगा मखाई फारब इरांग असिसु लोचिनबो ओइरसनो हाइखि ngarang numidang waram pung mariga minit nifu waram tabada kakching police station gi manung chanba national highway 102 gi hakak pokpi power house mapada royal enfield na thombada lekhidraba arambai tengol yumna michael gi aroy mathau mangam ngasi pangthokre jenems ki mortuary da postmortem toraba tungda mahaki ponapum lamdam irengban sabal lekai da arambai tengol 26 kakching unit amadi mahaki ponapum lamdam gi miyam gi makai dagi honoi matung ina ikai khumnabu ullaba tungda ngasi numidang waram aroy mathau mangam pangthokhibani hari Abiyabadi ngarang laikidraba arambai tengol gi yunam Michael sahi kumathoi apokpa wai badalna walking chatlurga kakching lamkhai romda halakpada kakching lamkhai romdagi palel tamna thorokkiba Royal Enfield Classic 350 registration number MN04 G5725 na thombada kakching lamdongda leiba jiban hospital kakching da pukhatuna laikan nanaba honabada laikan nabak ngamdana laikidabani aduga Royal Enfield Classic 350 adubu thorokkiba amadi tonglakkiba Chandel district ki Penasing village dage ngoro koningbor moyon sahi contractor apokpa NG Novin Singh moyon amasung kartu dinpar moyon sahi kumapan apokpa KS Jacob moyon su asokpan nangbadagi makhoi anisu jiban hospital da ahan balayang chatarabatungda koningbor moyon sahi contractor ukti aruba phiom da sokpadagi imphal gi hospital amada refer tawduna makhatana layang chathari hari Manipur University of Culture की माहिरोई लेशांगथेम अवांग लेकाई दगी ओइनाम थोई थोई कुकी मिलिटेंट सिंगना फाजिनदुन थमकिबा थोवंगबु यानिंगदबा उल्लदुना यूनिवर्सिटी अदुगी माहिरोई सिंगना मणिपुर यूनिवर्सिटी की गेट ममांग द सिट इन प्रोटेस्ट चथग्रे सिट इन प्रोटेस्ट अदुगा मै लेना यूनिवर्सिटी अदुमक्की माहिरोई मालेमगानबा नुवाइथेमना फोंदोरपदा कुकी मिलिटेंट सिंगना फाजिनदुना थमलिबा MUC की माहिरोई टेक्ट कायदना मियोबगी मिनुंगसी उपिदुना थादोकपिरउ अमदी माहिरोई असिबु अथुमा तमदा थारोक नरबा मणिपुर लेंगाकी माइकैदगिसु अंगंबा थाकता होनबियु करिगुंबा माहिरोई अदुगी थवाई कनबा ngamdrabadi makhatana
मखल मखा कया की खोंजंग संगसिनगनी हायनसु फोंदोखी जो पुनिंग सिंसिंजरी अथुब मतंदा तिक कायदना थादोक पिराओ करिगुंबा थादोक तबा तारगदी अखोई सिगी मतुंदा कोई करी तौदगे तौबा याबा कोई खंग कया अमसु लखत यान ले स्टूडेंट की ओनदी फिशिंग की लेतरी एमसी इम्फाल इसकी पोरमपात थवान थाबलेकाय दलेबा मणिपुर यूथ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन NYCO लिंकत की बच्चे कुन मंगा मपुंग फारक की चही अमा चुमना पांगथोरकपा सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन लोशनबगी थोरम रूपमल थिएटर इम्फाल द पांगथोखरे थोरम अदुदा AIR इम्फाल की प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैग्रुजम देवेंद्र रूपमल थिएटर की सेक्रेटरी हिदंगमयुम अचौबा संगीत नाटक एकेडमी अवार्डी सौग्राकपम हेमंत मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल की लाइफ टाइम प्रेसिडेंट लाइसम तोमबना मथंग चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर सिंह ओइना सरुक याखी लौटोंगम श्याम देव श्यामो शर्मा की मिंग पीब अवार्ड चही असी ओइना खेत्रीमयुम रंधोनी देवी अमदी लोइतोंगम ब्रजमोहन द खुसिनखरे अवार्ड असिदा सोल अमा साइटेशन अमा सेल ओइना लुपा लिसिंग कुन यारी थोरम की मतंग MICO की सेक्रेटरी रंजित निथौजन हाइकिबदा ऑर्गेनाइजेशन असी कुमजालिसिंग चापन मैफुद्रामापन की सेप्टेम्बर कुमापन द लिंखत खिबनी कुमजालिसिंग अनि की डिसेंबर कुंथ्रा द कोऑपरेटिव सोसाइटी द रजिस्टर तौदुना ngasi song and drama division hojikna regional bureau of communication da affiliate tौदुना lenga ki tuhan tuhan ba team singda yumpham oiba paujel pubal ilakaya sanaduna lakni hari thoronga mai leinana kangla theater festival 2024 da theater group asigi best play takraba laija drama su utki प्रधानमंत्री वंदन योजना promoting tribal enterprise through value addition branding the marketing of minor forest producers scheme की मखादा Ministry of Tribal Affairs Government of India Nodal Department Forest Department Government of Manipur Implementing Agency DFO Bishnupur Forest Department of Manipur na खुसमदना सिंधुना वंदन विकास केंद्र Manipur training program for Tunu विधि भिके निथोखोंग फॉरेस्ट नर्सरी दंगसी पांथोखरे थोरमदुदा RFO मरांग हिदंगमयुम गितचंद्र शर्मा KVK विष्णुपुर उटलोगी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट सोइल साइंस पेबम विद्यानंदना अथो मिथुनन अमदी वांगलोय ओइना सरुक याखी थोरमदुदा अखंग आहि सिंगना तुनु विधि भिके की मखादा टेमखिबा लमदम मजारोल कबुई विलेज की सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंगदा मतौ करमना वर्मी कंपोस्ट सेमगनी अमदी ऑर्गेनिक की लौ पथाप सिन्नदुना लौ सिंगु इंसांग नापी थाबदा मतौ करमना साथोक हेना पुथोकनी हाइबगी मतांगदा तापी तंबिखि मणिपुर की अपुनबगी सक्तम द सिंगनरप सिंगबु मायोक ननबा क्यामगई विलेज वॉलंटियर्स प्रोटेक्शन फोर्स का वलुप अमा ngasiदगी हौना सापोंख्रे इमा लेबाकपु कनबा लोइनना महाकी मसा सिंगबुसु कन्नबा हाइबा पंदमदा सापोंग लेवलुप असिना ngasi langthafalda leiba महाराज गंभीर सिंगी खुबमदा चतुना अमामता ओइना वसक लोमिनखि नौना सापोंग लकलिबा लुप नत्रगा फोर्स असि वांगांग लोइ सिंगना फोंदोरपगी मटुंग इना हाइदबा लुप असिना मियामदगी सनखाइ तुमखाइ अमता तौदना मणिपुर की अपुनब सक्तमबु ngaktuna thamgani हाइरि लोइनना मचोय तानिंगबा सिंगी मकुत्तगी मणिपुर की अपुनब सक्तमबु ngak सेंदुना थमननबा होनबदा अचौब थौदांग लौगनी हाइरि नौना सापोंगलक्लबा क्यामगई विलेज वॉलंटियर्स प्रोटेक्शन फोर्स की मसिंग यामलबा थौमी कयाना ngasi क्यामगई पल अहनबिदा लैरिबा जनता हिजम इराबोट की मिटमदा हाई लैकतुना लमयानबा असगी मफमदा इकाई खुमनबा उठखि पुंग लिसिंग मंगा पाइबगी एक्सपीरियंस लैरबा सीजन फाइटर पायलट एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ngasi इंडियन एयर फोर्स के अनौबा चीफ ओइना थौकपु हौख्रे माकना हानगी एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की महुत्ता फम असी पाइबनी महाग एयर फोर्स की वाइस चीफ ओरमी अमरप्रीत सिंह 1954
हुफुमरी अक्टोबर 23 पोकी अमदी लिसिंग चमापन मरफुमरी दिसंबर फाइटर पायलट ओइना जॉइन तौकी सही निफुरोमदा महाक तोआन तोआन मफम कया पायरम की नेशनल डिफेंस एकेडमी दगी ग्रेजुएट अमा ओरकिबा अमरप्रीत सिंह क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर अमदी एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट नि इजरायली एयर स्ट्राइक लेखिद्रबा हेजबुल्ला लीडर हसन नौसलागी हक्सांग बेरुत की खाथंग बसरुक फंख्रे मेडिकल एंड सिक्योरिटी ऑफिसर्स सिंगना हाइबदा मा की हक्सांग अदुदा अशोक अपन की खुदम अमत लेते बोम पोखाइबगी ब्लंट ट्रॉमा दगी महाक सिखिबो ओयरमगनी हाइना थाजनै हाइरि एसोसिएटेड प्रेस जर्नलिस्ट दा फोंदोखिबदा पोखाइबगी मखोल तरा हेना ताकी तुंगदा मैखुना पुमम ममना कारखि इजरायल ना एयर स्ट्राइक चथकी वंफम अदु सिटी ब्लॉक अमदगी हेना सावी मफम अदु लैरंबा रेसिडेंशियल बिल्डिंग सिंग अदु लोइननबा मांगताखी सोकर फील्ड अमगी दगी हेना चावना बिल्डिंग सिंग अदु तुथरक्तुना सानबुंग अमगुम उखी एयर स्ट्राइक अदुदा इजरायल ना F-15 IS वारप्लेन सिंग सिजनकी अदुम ओइनवक थादखिवा बोमगी मसिंगदी हाइदोखिदे इजरायल ना थादखिवा बोम सिंग अदु अमेरिका ना साबा BLU-109 पेनेट्रेटर सिंग नि बोम अमना पाउंड चनी लुमी हाइरि अरोइबदा मरोपा अमुहन्ना चामग कुनिपालक सुबा लमयानबा इराबत निंगसिंग थोरम मपोक कुमोन पांथोकनख्रे कुकी सिंगना फाजिन खिबगी थीब खंगदन लैबा अंगांग अनि कनबा ngamnanaba सेंटर अमदि मणिपुर लैंगाकना अकनबा थाकता होटनरी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखरे बंधन विकास केंद्र ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 तुनु पांथोखरे लोइनना एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ना ngasiदगी इंडियन एयर फोर्स की अनौबा चीफ ओइना थबक पुबा हौखरे ngasigidamakta di paudam pijaba matang asida losinjare mejang tabiru khwai punoppu amuka hanna khurumjari